وجهاتهم يستمدون بالآخرة شما جان یکی دار آقا حالا گفتیم نورکتی رو جسنه خورم خوشحال و درو بیاو خاصه چرخان تا پار تو دوستا بسته قبر که جمال لابک لدر حولی گیشه گو پریاله رو آخل گوشا پیشی میو کلی خرمول الان سوتا تینم آبان که افسار ورن کنوره در حولی میسین که تنه این بزن بوله دایا شوخه برو هر در شب سرده گلیه دایا اپل بله لسا کتیا دا کوین افزار کتیا دایا لوگه اوپی دایا بمرامو سر جو بدا قسل کرامو و کبرای سر تا کفن کرامو لما یک بود برسلو و در خونیه بابکل که تگرات کرامو هر لی قبول داری؟ الان هم اگه بخواد بچه ها تو ببینی من میبرم بچه ها تو ببین اون دخترها گناهی نکردن. نه شما خانم جانم برای به اسمت باطنی زهرا یه کاری میکنیم که فقط این مادر رو ببینیم بچه‌ش رو ببینه میبریم ببینیم شما الان مادر رو به ما نشون بده که ما اون روز اومدیم صحبتی چرا ببینه که میبریم بچه رو ببینیم بردن بچه‌م رو کشتن چیکار نه نمیکشیم بچه رو شما در رو باز کن خب این مسئله بوده که اهالی محل استشهادی تهیه کردن دادن به سیسی با توجه به این نامه و فضا رو که ما دیدیم شروع به اقدام کردیم حتی اهالی فقط اومدن لطف کردن ببرنشون حمام نداشتن یعنی میدونید شاید اینا چندین سال حمام نرفتن زهرا بیا معصوم بیا زهرا بیا معصوم میتونیم وارد بشیم شما خودت وارد شد یعنی هیچ گونه رابطه اجتماعی این بچه ها با بیرون نداره چی؟ شویکن این چیه؟ این لیوا این توش چیه؟ اسم شما چیه؟ مازن بله؟ ازن معصومه؟ چند سالتونه؟
معصومه خانم چند سالتون شما؟ مامان ما یادم لو چون؟ مامان ما پیش مامانت بری؟ خب معصوم چی؟ معصوم تو هم میخوای بری پیش مامانت؟ خب ما هم به خاطر رضای خدا این کار کردیم. اینا فردا آینده دارن، میخوان تو اجتماع بیان. ما بالاخره چند سال دیگه باید شوهر بکنن، ما تشکیل خونه و بشینیم خونه از اینا مواظب باش. خب من بهتون روز گفتم میشنم. من بشینم خونه موضوعش اینه که اینا زندانی هم. ما الان چند سال اینجا اینو بنده خدا مثل یه زندانی، همیشه هواخوری هم ندارم، بالا مثل زندانی هم نیستم. زندانی رو بالاخره هواخوری اینا نه در وا میکنن، این در قلف میکنه، صبح میره شب میاد. نمیخوای بری مدرسه؟ ولی خیلی از مادرها هستن نابینان، پدران نابینان، بچه‌هاشون دبستان و دبیرستان میرن. اصلا بعضیا مادر ندارن یا پدر ندارن، اونا چجوری درس میخونن؟ شانسی دیگه از اینجا این خسته ای، بده ذره آب من برات بیارم بخوری، یه دقیقه آب بشین، آب خوردم برات بیارم بعد. آفتاب صبح که اینجا قدیم گفتن آدم گرم نشون، آفتاب بعد از ظهر گرم نمیشه. باریکلا خوبیه. به شکل دیگه هم اینطوری بکش. یعنی آفتاب صبح که انسان گرم نشود، آفتاب بعد از ظهر گرم نمیشه. من چه کار میکنم ببین؟ البته خب با سواد میشد، با مثل همرادیفه هاش سرفرازی من بود، سرفرازی جامعه بود. حالا بالاخره پیش آمده شدن که نذاشتی درس بخونی، گناهکاریمون تقصیرمون رو در گردن میگیریم. نمیگیم ما تقصیر نداریم. Övizde gelir Ama gidiyor uşakların işte yatsıla bakıyorlar, görgüler. Görenden sonra getiriyor övizde. İstedim uşakları gören. Hamam getirdim yanıya. Uşakları getirdim yanıya. البته اینا دوقلو هستن. صلاح بود که اینا از خانواده جدا بشن. یه مقدار دیدم، یکی دو بار بازدید انجام دادیم، بیگدار و آب نزدیم. حداقل در شرایط فعلی. در شرایط فعلی پیشنهاد کردم که این بچه‌ها باید بیان بیرون از اون خونه. Sen niye nigarın olursan? Aslan nigarın olmayın. Bir maqdar istile himayet eləyə, bir maqdar kömək eləyə. Kim digərli? Ha? Məsum. خب یه باقات öp. Məsumه, gəl. Dur. Gelip öp biləsin, çadrasını bu kenara. Təşəkkür. Bu Zəhradır, sən Zəhrayan. Barikəllə Zəhra, xoş gəldin. Afərin. Qanun sən gəlmir önümüzə. Hə, niyə gəlmirəm? Məhkəm. Çayın hanım. Rusərsini götürmüşük Suğra xanım. Aparmışıq hamama biləsini. Libaslarını əvəz eləmişik. Xub başını istədik təmiz ola da. Bu da Zəhra. Dələm ilə telefonu başına. Hara getdin? Gəl bir dənə miras salat başlarına gedən. Səfək qızı. Söymirəm mən, gətir, gəl aparırım. Ha? Zəhra, güvənliyəm. Gəl yanınıza, gedək. Ha? Ağa, buradaydı mənim uşaqlarım verə aparım. Aparım əmizdə yuvaram. Yuva bilə. Mən verəm sən apar. Nə gəftirsən, baş açıq eləmişsən. Baş açıq eləmişəm, başını qırxıbla, təmiz ola, hamama aparıbla. Ağa, gəl gedək. Gəl Zəhra, gedək tapmışam, gəl gedək. Ağlamayın, gəl. Ağa, ged onu gətir, tanışları, familləri. Bu əli şalvarıdır və bulusu da. Hara gedək, qəbrə gedək. Xoşu digimizəm. Uşaqlar, indi belə. نه مزورم بخونم رسوم میام او معصوم آدم او زهران evimizden evimize gidiyor. Ya burada kalırlar. Beni uşakları apar,
راهروی باغلا میاد uşaq çıxmıyor çölə qoğula. Rahrovi aç günən yaxşarı da verib dürüstürürlər. Bir sərin su içdilər. Hammama da həftə mən aparım hamamı qabağında orada təhvil verirəm o pul verirəm üstü başlarını yuyusular. Təmiz saxla. Əgər təmiz saxlayıram verim apar. Təmiz saxlamayayım uşaqları gəlirəm duvara gətirib daha verməm ha.